Salibonani kuzo zonke izindawo olibingelelayo ibizo lami nguNtando. Ngokuthokoza okukhulu namhlanje ngisesigabeni seMatopo ngihleli lo baba uMoyo. Njengokujayelekileyo abantu abaningi baloko ngibona ngisenza uhlelo imbali yabaculi. Kanti namhlanje kangikhulumi lo mculi ngikhuluma lo baba omdala ubaba wakhe esigabeni saseMatopo endaweni yaseDewe. Nani baba ngingasitshela ukuthi lina lizalwa lokukhula kwenu impilo ibinjani? Mina ngazalelwa khona apha esigabeni seDewe. Ekuzalweni kwami impilo yayingeyizulu. Sasingala kuhlakanipha okuthize. Kodwa kuthe ngesikhathi sengiqalisa ukufunda, ngafunda esikolo sakithi esama SDA Enjelele. Ngangena usap kwakusabalwa ngezilate. Ngangena usap ngomnyaka ka 1947. Ngafunda usap ngo48, ngafunda usap ngasembaleka esikolo, ngasamqedanga usap ngaze ngabuya ngo49. Ngabaleka ngaye emaplazini somewhere akithi duzane eMalunde. Yiko these phenduka basithatha eMalunde ngafunda ke lapha u49 lo 50 51 sase siyafunda eHalale lapho okwakulo stand 2 lo 3 asamqedanga ngendlela yokuthi izitolo zazingekho. Abazali ngolwesihlanu besiphathise imali yokuyathenga izitolo isepa lo matches leSouth okuthize abafana bakhona la besithathele. Nxa sifika ngekhaya abazali bayasichaya. Singala alternative esingayenza. Iviki elandelayo basinika futhi imali basithathela abafana labana. Abafana labana sebesithathele bavele bekwazi ukuthi abafana beDewe ngababona besiza ngapha bayesitolo bale mali. Iviki yesithathu basinika abadala basithathela sahle sa suka saye lokuzeni edrobheni sangena itara. Sahamba ngenyawo siye edrobheni sibathathu. Sifika salala endaweni okuthiwa eDamwetele MATOPO. Lo munye ubaba wayeselenqola. Sasuka lapho savuka salala futhi kwakule Willman sekusele but ngibona ngathi kubo 8 Ks ukuthi siyefika edrobheni loba 18 hayi 18 Ks. Savuka lapho kwasekuyisonto la sekuyiloko sekuyisonto. Safika edrobheni sithe singena edrobheni eFamona sahlangana lokhoza lo dadwabo omunye umfana esasilaye owayendele eFire Brigade. Sasuka waphenduka lathi sayebhawa ekuthiwa iMartin Tita duze le Montrose estudio. Saphenduka lapho sahlala khona lokuzeni eFire Brigade. Kwase kusenzakala ukuthi sizuza umsebenzi eGolf Club. Ayisasebenza khona kwaku sikhamba stop igolf kwakule 9 hole yayi 9 pence. Ilokhuza ungazuza 18 hole yahola ilokhuza imali engange 1.6. Sahlala lapho sasaphuma sasezingena emayadini emalindela ngo52 esesiyaphela. Sasebenza lapho until kwaze kwaba umnyaka olandelayo 53. Imeta day esebulawayo khona ngale malindela bechayela iconcrete phansi sasisebenza ngangisebenza emayadini. Suka lapho ngo53 kwase kubhubha ubaba omncane okamama omncane. Ngaphuma ngabuye ekhaya. Ngabuyele eHalale futhi ngafika ngafunda uSanti 2 lo 3. Then suka lapho ngase ngisebenza elokhu uhlelo kwakuthiwa irrigation department. Eyayigebha amadamu. Sakhe idamu eMalunde emfuleni wakithi sasuka lapho saye eMatopo eDamwetela silungisa umgelo okuhamba amanzi befaka amaslate. Sasuka lapho saye Plumtree. Safike sahlala eThekwani mission senza khona idamu. Sahamba siloko siyakhona saze ngaphuma sesikode kampu. Ekampu temle asiliqeqeda imali yasiphela ngiyabona ecompany leyo.
sasesibuya sekhaya ngafika ngihlala ekhaya kulokho kuhamba kunjalo ngithe senselokuzeni sevele lapho ukuqalisa kwami ukusebenza sabuya la ngesikolo ngasebenza eAfrican Lumber okwaku bazwa khona izigodo amaplanka ngaphuma ngaya ekhaya ngazodwajwa ngamakhiwe size Damu wetele MATOPO bangise Modern Dairy ngasebenza eModern Dairy okomnyaka ngaphuma iminyaka emibili ngase ngiphuma lapho angisaqedisisi ukuthi mala ngikhumbule siyasebenza eBellevue esitolo sidilivela izinkwa ngahlala lapho until kwaze kwaba ngu68 ngase sengithatha ngaqalisa ke ukwenza wami umuzi ngo68 yiwo lumuzi elokho ngikhona ngakha ngo68 asuka lapha ngo68 angaphume eModern Dairy eWest Samathoni ngase siya eLokuzeni ngasebenza eKhezezi eLokuzeni until 74 ngase joina emabhasini ngasebenza emabhasini up to ngabona kwaze kwaba independence liqala ukuyakho umuzi lapha lithe yakhe ngo68 siliqala ukusebenza emabhasini mhlawumbe ngiyabona ukuthi kwakuyisikhathi sempi alalihlangana labo bhuti alizange lihlukumezeke njengabantu ababethwala abantu noma kanjani kwakunjani ukuphila khonapho ngesikhathi leleso sahlukumezeke isikhathi esikhulu kakhulu ikakhulu ngisahambela ngapha ngakithi eKhezi kwakungcono kodwa nteze ngihambela eCholocho endaweni zeCawunali kwaze kuzima ngiyakhumbula kwelinye ilanga babedubule amagorile edubule omunye indoda okwakuthiwa nguPrince uPrince lo ngiyabona ngwamapolisa elikhulu sathathwa salala siguqile sibotshelwe ngaphansi kwamaphuma sifakwe insimbi mina ngaze ngancedwa umunye indoda owako Sikhosana wayelipolisi ehlala eKhezi kudala kodwa wasembona ngokuthi wayevele sesazana nguye wazi wangikhulula lapho ngalala ilanga elilodwa ngaphansi kweLokhuzi kwephumula kwephuma seliqhubeka lapho mhlawumbe impi siphelile immediately impi sanda kuphela laphana thina sasingakazali ilizwe lalinjani mhlawumbe imisebenzi ukuphila kwakunjani ukuphila kwakungcono sibili kakhulu lanxa kwakunjalo angithi sasithabela thina sisithi ilizwe sesilithethe sekulungile kodwa ekucineni kwakhona nxa usukhangela usubona ukuthi usukhumbula kwayizolo ngoba akusafanani wawuthi nxa ule mali usebenza ungahola le mali loba yayincinyane yayisenelisa ukuthenga ukudla lawo ubuye uthenge okugqoka so abantu abadala abaningi babesiya emayini ewenela linazange liye mhlawumbe eSouth Africa liyezama ukusebenza khona ngangizange ngiye wenela mina abaningi ababesiye wenela thina ngase ngisebenza emabhasini ngiyakhumbula one time ukhona uDix Malax wayesewenela wathe sevela khona lo waba umngani wami umangalisayo ngoba ngangihamba la eLokuzeni ngisiya kibo khona lemaphaneni eLokuzeni unduna malaba sebevele wenela unduna malaba eqalisa mhlawumbe ukuhlabela sola limazi ngangimazi okay uyena uqalise mhlawumbe ukuhlabela ngayiphi iminyaka imali lingazama ukukhumbula ngibona ngathi ngama-80s uSolomon Sikhuza lizange laba mazi mhlawumbe indawo yasePlumtree mhlubulo yasePlumtree yona lizange laba yazi uSolomon Sikhuza ngamazi wafikela bevele empini umbeni babesempini bafikela egaragini lapho engangisebenza khona kophela ndaba wayengumuntu onjani mhlawumbe uSolomon Sikhuza hayi yalilijaha nje elilingeneyo kodwa impilo yakhe kuhle sibili hayi azange ngiyazi kwaze kwathi ngeminye iminyaka semphumile emabhasini
sengisebenza kwenye ikhampani okwakuthiwa yiCanister Resources abebe survey gold ngahlangana lencwaba lakhe sisemsebenzini somewhere eNtoli okay phakathi kwegusu hayi siyabonga siyabonga lokho esihlelo baba umoyo lapha ubaba ngimhlonipha kakhulu baba omdala kakhulu ube celebrate iminyaka engu85 yokuzalwa lo nyaka ngihleli la lapha sisenjelele ngiyazi injelele kakhulu bengizwa mina njengomuntu wasemaguswini lengangichazela ukuthi injelele indawo enjani mhlawumbe indawo yamasiko ngoba abangena elitsheni kwakuhamba njani ngenjelele injelele sikhula yayintaba yamawosana so amawosana liyana ngesikhathi kubo September kusiyale babebuya khona lapha kuphekwa amatshwala bekhona mina ngokwami ngenxa yokuthi ngakhulela silokholo olwalungatsho ukuthi enjelele kuyakhonzwa angizange ngiyebona even lakathesi kukithi sibili mina ngikhumbulila ngelilodwa kwakuphakathi ngabo February kusiya ku March sizidingele inyosi enjelele sahamba lomunye safika ngaphenduka enkundleni lapho okugidelwa khona lapho bhalweni ongena khona hayi ngaqamba manga ngikwazi la khathesi ngibona ngathi ngizaze ngife ngazange ngiyefika manje kule ndaba esasizizwa thina ekukhuleni kwethu labadala bethu emhlulweni yasemaguswini bebesiza ngapha enjelele sake sizwa kuthiwa injelele yayikhuluma yake yakhuluma kodwa injelele ngesikhathi sami yayingasakhuluma ngazange ngiyiswe hayi siyabonga ngo 1984 so kule 4 years kuphela impi manje landela ihistory kuthiwa abantu ababe suke ku-army bengaphathekanga kahle labo abagcina sebebizwa ngama-dissident bahlangana eMatopo lapha komunye umuzi engeke ngiwutsho igama lina lake lababona mhlawumbe lake zwa ngama-dissident lapha azange ehlukumeza abantu mhlawumbe kulabantu engake ngababona besithi babe hlala lapha lesakhamuzi zaseMatopo mina lami ngomunye okwababona ama-dissident kodwa thina ngesikhathi sama-dissident sachi imizi sahlala edorobheni kodwa ngangilokho ngisebenzela ngaphandle bona laba abantu ngesinye isikhathi ngiyakhumbula ukuthi emabhasini lapha engangisebenza khona kophela ndaba kwakuyisikhathi sikaNovember ngisiyathatha umumbu bayelima ngisiyathatha umumbu endaweni okuthiwa kusemalanje ungafika uyakhona ngenathisa then eplazini lamanlaje elomnikazi wamabhasi owakuthiwa ngumchumayela uNgwenya so elokuzeni kuthe khona lapho silayitshela umumbu kwaku about kilometer away lendlu le homestead ngasembona abantu bakhona ngale sikhona ngale babuya labana abantu ngibona ngathi base bebuzile ukuthi kati liyana imota iyenzani ade hayi imota liyana ithatha umumbu bathi driver mbani bathe hayi uGideon Moyo bahle bathi kati bebelesikhathi bevele bendinga ngabona sebegijima baqalisa ukubuza abantu lapha wena uvela ngaphi wena uvela ngaphi wasethena hayi wena ke driver ngathi ngivele Dewe uthi wathi ungubani ibizo ngabatshela ibizo lami bathi indaba ungaye emzini wakho ngathi angiye emzini wakho uhlala angiye emzini wakho lihlala khona ngahle semvusa umsindo sokuthi ongcono simpile bemdubule wase ukhanya ukuthi kwakulomunye umfana esake sahlangana ngosikente ngesikhathi sempi bachisa amabhasi kaphela ndaba la wayekhona lapho wathi hayi kodwa lo ndoda lo waye right kabe ngoba wayesinceda nasikhonale ngesikhathi sempi hayi nguye owansizayo sahlala ke sebezibuza ke ngenye umundoda abakhuluma ngaye ukuthi ungaphi ababe sebemthethe bambulala ngathi hayi undoda lo sezwa ukuthi wathathwa ngabantu angikwazi wathi nawe ngubhululu wakho mina hayi umkhwenyana wami wayethethe usisi
okamama omncane bathi ya lilobudlelwano bani loba lenza umsebenzi ngathi hayi mina ngenza umsebenzi la akuzange belokhu izinto baze besithi hayi umkakho lwana omthetheyo ungafika abanye abantu abanjengathi bengafika kuye bezindaba zakho awu abafiki asifiki isikhuluma ngaye sakudubula kodwa ukhona omunye ubaba umoyo owawumabhalano edibha leDewe nguye wasitshela indaba yakho lomkhwenyana wakho ukuthi laphathana njani awungasoze ube lobudlelwana bakhe hayi ngaleso sikhathi ngaphepha kuleyo ndlela yibo ke la nxa ngase mbabona hayi akulandaba kodwa kwemizi ngangisiza ukuthi khona kwakusiba lama contact endaweni zonke okunye okwenzakalayo ngaphansi yalale ngale besiza ngapha amasotsha alandela bona lawo majaha bathe sebefika kwenye indawo balala bathe belele amunye ujaha wakhona wala ama distance wasevuka esemankazanyana wahamba utezebuye kuseni kusezemnyama waphambanisa ukuthi kazangazi ukuthi kulamasotsha lele wahamba babehle behlezi wani usefike evusa komunye indoda omsotsha ethi sekusila sambe sethi uyabona ngathi lokho manje lwamsotsha wayengalani umbhobhoka wayebeke phansi wabebaleka waduju baphonga udubula iganga kodwa kula muntu wafayo khonapha. Okay. Hayi siyabonga ade ngihlelo baba umoyo siseMatopo endaweni yaseDewe esixoxela nje ngokuphila kwakhe ekuzalweni kwakhe eqala isikolo kuze kube ilesikhathi sanamhlanje umbuzo wami wokucina baba umoyo kuqala impilo alikhona kufika uzibuse lalikhona lina ngokubona kwenu licabanga ukuthi mhlawumbe into eyayingalungisa ilizwe impilo yamakhiwa la ibona lempilo yababusi asebebe khona seliyibonile futhi licabanga ukuthi mhlawumbe into eyayingalungisa ilizwe lakithi noma engalungisa ilizwe lakithi ngokuya phambili yini mhlawumbe isikhathi silokho sisiba sincipha ekuhlaleni kuhle kwabantu ngaphandle kokuthi sibe lo muntu obusayo ovumelana lalabo abantu abaphethe ezobunotho ukuthi babancedise thina sodwa singake sizincedise ngoba la khathesi ungakhangela ukubusa kwethu kuyabandlululwana la nxa sikhuluma ukuthi thina sesibadala sinjenje kulesikhathi kade sihola ku social welfare khathesi akusekho kodwa siyezwa kuthiwa kolunye uhlangothi bayahola so ngaleso sizathu ngake ngitsho ukuthi ongaze okungalungisa ilizwe leli kakulalo kuzo. Hayi siyabonga baba umoyo. Hayi ade sihlelo baba umoyo laphana sidlulisa amazwi okubonga kakhulu ukuthi esiphe isikhathi sakhe exoxa lathi uhlelo lulethulelwa iPND video production siyabonga.